Khriesarüüko theja. Ruokuovilie Sachü
Khriesarüüko Khriesarüüko pengu. Thenukhrieü
Theja bie Jehovah Tsje, Bue Vitzla, Bue Kekhrieie ke moe ke Tsche baya, Theja bie te Ruokuovilie Sachü penyo Tsje, Bue Kekhrieie ke moe ke Tsche baya, Theja bie Nipu komho Nipu Tsje, Bue Kekhrieie ke moe ke Tsche baya. Jesu Christa arhakili uzanu kinise pershut go keler pette mo online nunu uko zeke pekro ke ba pette ke lusu yawe thie NBCC Khriesarüüko la Kechakechü tisoza u Khedi baptist ke hu Khriesarüüko thozanu Khriesarüüko tsidi che doler kerüsuo pette ke lupe Krista yawe ke penyo fubu japie uko mi popo ke tsetse ke liu tslie ten Uko thie Nyepu Yiese for uko Bazhakese ke tu Ruokuovilie Sachü uko pastor Bazhakese ke thafa enoli Ruopfüvinuo Noudi Tsali Krüta eno Khrietuolie Sorhie uko therienu keze Mechü Tsali theja theja tsli tu Tsali theja theja puti khabe Tsali Krüta nye tsya Jesu no Kephrü
uko che Zhapu diebu Keshesodie share puti selidio Kethodie Kephrü no Zhapuchülie Khezhie Sr.Ce President bubu Ketholesake we una prasa no Keneikhrietuo Yiese Jr.Ce President bubu Ketholesake sau prasa mu ko betela kechasake tio no li Thenukhrieü Kesiezie Dikon se Mechü Tsali po no Kekhrieyie Belho ki hrnale tio Zhapu die ko bu Keshesodie share puti selidio 어찌도 persecuted 이사야 투테히디아세 그소쿠 부누노 게르부 이사야 투테히디아세 그소쿠 부누노 게르부 붙는 자유 우사케 리우스 제호바를 비조 데리 제베 제호바 하킴 히부야 인세가스 히 제콥 인히가스 히 Israel michi heje an halikatala an zase inkie nos avie no ze veke piki an ze tutuo mu keroko veke piki soko mvualil ho mu no minuto ke piki zori ngrilel ho mu miu ntepe zwalil ho ai Jehovah nge pengefuzo Israel kola kemesau nkela kiliu ai Egyptse mhalie nsu nu Ethiopia mu seba khase kikila mone noi amiki pumare mu teru jiu ang khriya ang nsu nu time khase nkeshirose kelituodi seyeko khase michi heje anze tyozotsla ani tutsan nu N.B.C. vorstuo mu nyekrachanu ntsekengustuo ape sochakoki uko khaswalie sistuo mu pekrochakoki khasebazohie anyothepuko pechenunu zevolie mu thenuko kitsevalanunu zevolie azase kekelikhe azayela athotsekasako athorhi mu tsekasako Timye umhijeri ni ketsako unyereveri unye kenyiko zevolie seye petebu vo kengulie mu timye kobu kehulie uko donu shokwo hau puslevi mu tjezeviko pekeseleviga uko meze Zhapu zevoliche mu uko bu renadi su Kethodiie Nieko Zhapu gozo Jehova-sia. Ju kedake lius atekiuzo Niebu silidi apelelie mu as gozo ze siliketula. Amhodze tehro kekri tsesmo mori asheri puri tseselilho. As Jehova zo akemoshe kela kele kekrize. Sukozo. 아치도 프로세키티올리로 에페사고 투테 수루 쿠수쿠 게르누누 메페부 에페사고 투테 수루 쿠수쿠 게르누누 메페부 부츠기 자유 우케페뇨페르니고 텔라누 니푸 무푸키코 케자 기누 미티탈레 케쇼 도케쇼코 제 케페르히 탈리케툴라 우케페뇨페키누 무킬리에 레니 페테세 필리지 키크릴라무나 웨츠 제제 케페르히 모나 파케 카야케자고 키쿠케세코 제도 계지누케티고 키쿠코 무 티키즈니누케티오 케쇼로프코 로프키쿠코 제 케페르히야 슬라 우케페뇨페르니고 페테 츠필레 실리로 티소자 케쇼 케본헤 닝구모제 케페르히 탈리케비 츠리디오 무세 펠레로 타메티졸레 시디 타졸레 케토세 니치차누 파펠레 무 키메토 타츠 길리레 mu kevi tsekewa dilikeviu zaketio pie nipiku tsedi dozele hako selie di kepelezu tsefile su senye terhukesho teje tukevoko pemhiwale kevi tseleketio kela kelie tseriu tsefile mu rofe jicha su kepenyofe die pile siro kehupuri rofu dunu nyemijimelo mu chabale
Sidi Kemesako Petela, Nieteratse Mu Kawamudi Chabale. Alari Chabaje, Sidi Abu Ukepenufe Die, Pie Akatsu Putio Keshiki, Tefudi, Kevi Piketu Die, Kesu Dilikivu, Pusiliketula. Achesu Dilimipo Tsidi, Tegirose Apafetio, Abu Tefudi, Dilikivi Pukezu, Pusikitula, Allah Chabaje. Siro Niko, Areliko, Akidipu, Yimbasi Mu, Sebasi Tukikatium Hapete Nikoki Pusutio, Po Nipunu Ashizi Mu, Kethodie Letotsia Zhapu. Diekepu hola che penjuve bejeve, uko kese ke nurhevadi, uke penjuve thejilie mo poki ke Khriezosielie doi. Hey, Diekepu ke Khrietuolie, ke mesa ke Khrietuolie, ke Khrietuolie Jehovah bavuda hola heko ke thejiese di inziale. No ke vike Sorhie heko Tsali, heko bu voke tati sosakuno, heko matom hatsa, heko ke voke voke krike tsutsuke tu petenu, heko Ruokuovilie Sachü tudi, heko buche dola lerdi, Khriezosielie NBCC Zhapu mu nipu mfendi koronadi, heko tsake salali ke vitibo pi heko ke tsagola, heko ke thejiese di inzia. Apo nongu meshiri chedo, nyonyogo nteja mengu meradi, mfem pinu ke lerpe tego rotsuke sasuche, heko ke tatsemye lerno, heko ke tatsepe tenu, heko Ruokuovilie ke laze vorseru, heko buke tomo Ruopfüvinuo NBCC morkesho, no ntu heko Khriezosielie, chedo nipu, Temie heko tseproke kra vordi ke pekroli mowe, no ntyo heko ke charun di Jhapu Khriezosielie. Anipu humie ke tsake nyeritse, Kechakechü lari Krüta ho menguri vorzoli motudio. Humie nipu umhatom hatsalari ke tsake Thenukhrieü die. No heko ke charun di Jhapu Khriezosielie. Nipu chedo vorke pekroli ke mo homie online nuri tie Kerüsuo hanu heko zeke pekrovadio no ko zebadi Jhapu ko mi pobo ke Zhapuchülie di zako Khriesarüüko impelesia anipu a Jehovah impeshie bavuda hola no heko ngumi shiri heko bu vorke zeke pekroli NBCC matoko sedelie de no ngumi shiri Jhapu heko Bazhakese pastor Khriezosielie Yiese bubu nipu tie kehucheno pushe popodi NBCC ke dum hatoko sedi nipu Zhapu tsepe viseli ke dum no pokru Yiese nyonye nipu tie mfendie pomakere ko probie heko zeke zake sakola beshie unye prokesa kemhidi renakele ko bu lepi uvietsele je shidi ukelhunu sedi uchatatsa tulike vi no pasi kepele te jabie umi bobo Kechakechü heko nyonyogo no maprobi uketse ufeke vigori sedi Zhapu ke krike Zhapuchülie dodzefele mpinu ke bago kelhula ke theja sedi inzia apo non tungu meshiri Jhapu ukotsese ukotseke tepusedi ukobubu tutsedi Zhapuchülie ke do no ko fekori into ke kameza mezeliche bahuri heko nyonyogo chedo kwenu Zhapuchülie dodzefe ke vorkola mpeshie uko dili ke vira zitseli no ko ke Khriezosielie musoko sasali bi uko vietseli uko nike bahako halahe ko ke thejiese di inziale nipu no chedo heko ke charane di Jhapu uko tsese uko boko ke nisu sasapie nipu dike sonye mfendi ko rakradi nipu ke hura poturi ke hupotseri no ko zedio ke tse ledi unionu medi umhatom hatse ke vokori Khriegili ke vi thejai pe uko tsese mo mebu uko ke luginu no ke rike penyofe ke tsrishili ke dola no uko ke luke khalimu uko ke luginu ke tiu tseliche shiri uko bu Zhapu nu lieketo nun
Masibe uko petets sachedi, uko kelhuri sedi impelesia. Anipo apo nongu meshidi chedo, nyo he pastor Ruokuovilie bu, mfen Diekepu sedi heko zeka sadiodi. Podo dzifa ke vor, nipo podo dzifa vor heko donu balite. No por tsike sikem hidi, pobu nipo podo tsike sefa ke vor. Hako hapete no po Khriesarüüko. Ke me sarop ke ko bo po ke chuze, no po ke leke me dogori ke Khriesarüüko. Nipo tie, po me po tienu mfen di ha proper ke toko pete me zamezeli. Shidi heko ker nemi ko bu, liebi heko vieteli, mubi heko chatatseli ke dola. No ker nemi ko peteri Khriesarüüko. Me poburi po ke tie ler hanu ke Kekhrieyie, po ke leke me dobu ratara nyau dola hiche. Me poburi ke zeker ngutsadi vokra hiche. De heko bu po Zhapu Diekepu rene heko terratsadi, heko ke vito sedi nipo tie. Zhapu Diekepu rene liebe heko vieteli di nipo tie pe heko chata tsali di nkelhu heko kelhunu nipo Diebu heko kelhunu. Nipo heko chata tsali di heko bu chata kelhu ludi mi ke krimi bu heko gino nke vinguche heko kelhu bu mila nipo theja po tsali ke to non to marsi khabi heko mi popo ke tsuche je do le ke ba pette ko bu chomu rodi mfen di ko renele u kha ke sabi en tsali ke to la non nyu ko mi popo ke tskhrosa mur goze badi heko bu terrienu tela ke cho Zhapu ke kri ke tsamur ne vo ke to pette no heko zeba heko Khriesarüüko heko bu nipo potu tsadi nrashole ntejang prekele tsedi ke rirole ke pekro ke ba pette bien pindum pele ke sasa munipo heko hakoha Kechakechü mbu heko ngumejiri heko kechara nadi jabe pette ko tsumukro ke sasnodi Jisu Krista kruzki no shiri heko ke pumako la puje pe kruzdi rilashi ke tauzanu heko ke kezeke no shedi nki nguke meje ke krote jachari heko meje melosi yawe. Amen. Jiesulie alhuropotu akerhichepo nichedilhutuo ani di Jesu no jurhanu kelhuki
Dr. Ruokuovilie Sachü busher Khriesarüüko theja kecha tipo seledio Khriesarüüko do ler Kerüsuo Kephrü kepago petebu obanunu sheta preside theja ulile che kechase pesisa mo kechauchi wata aliro bada modino ukehue Kenizasi yopo tspe uko tsu presido di kesebeba su pie preledi ke bali che kechase pesisa putika be uko pastor tsaya Ugo Dikon kori Bazhakese share kit halidi ugo Khriesarüüko la kechachudume uke hushiri o Dikon mi koshiri Khriesarüüko lula uni unume prebaya mu ugo keze keredi Khriesarüüko la kechachudume Khriesarüüko nyogo bejiri nyogo banunu shetalidume Ugo Yiese Mechü Tsali Khriesarüüko la Yiese umejimoloduwe Hallelujah Kephrü kemesanyepu pejowe no Khriesarüüko hatu hadebu kapie nkehu ketsa kideri pumaresi anyepu nketo Kephrü ngukelie miepo po jenu Khriesarüüko keba dermevi miepo po jenu sithe keba kemhi wa Kephrü baya ketsa ngenu pusa musu kemhidi tie Khriesarüüko hatu hadebu no pesepie nkehu tsakasa onyepu nkehubu haposedi Zhapuchülie kevi no nyepu Khriesarüüko hatu hade kapie tie nkehu tsepenikasa kideri nyepu nteja hako zasi Kekhrieie kemesanyepu non kinu kevor Kekhrü Kephrü kepele kapie nyoko tsudu kobunu yepu kepele kelunu lukeli kevi Jesu Christa diezenu Kephrü hushirli kevi Kekhrü kekungu kemeje kapie nyoko tsuje Kekhrieie kemesanyepu non dinu pukesu kemie yepu mi nyoko bu mi krenyo diezeli nudi pukesa
Menyo kubu mikrenyo Khriesarüüko Noudi pukasa Kekhrilamona su medo Tsala ye Khriesarüüko bu nyepu tie ukrenyo Kephrü lu ukrenyo Yiese lu ketsa no Kephrü masiri kapie ukomelu tsudi ukobunu nyepu tie ukikru nu shiri ukrenyo Kephrü chatanu ludi ukobu tie nyepu kehu rizotsu ketsa ukrenyo tsuka tepu ketsa tie nyepu rena tsuka tepu ketsa rena rizotsu ketsa Khriesarüüko nyepu Khriesarüüko lu aulari yego Khezhie kapientia no nyepu ngetoke ridi nuri pusuze Khriesarüüko nyepu no kakeshe uti sozaku sedi unili nudi pusa deri kunyepu no sukopete nunu unye ketsudwo ketsu no sukori pusa Kekhrieyie kobunu Kephrü Yiese nulhudi pake upo ketsunu zoshiri mhodzunu nyepu utake dzumye tsutamuli ketuo kepelle no sedi ukotsudi tie nyepu kobu ki dzunu ke lutiki doyopo Khriesarüüko zapfadi luketsati haunu nyepu hasi ukekwo ukepelle sedi Zhapu tsudi kunyepu mhodzunu ke vonye Khriesarüüko tiki la mpejie no Khriesarüüko tsupe viso ho ketsa kinu theja ke mhei ketsa nguli ke vi no ke kro ngu ke meje ke tefu kapie nyoko ke lugi tsusuche ke khie ke masonye pu tie ki dzunu chakha do pi repize ketsa Khriesarüüko me ke lu se ke chi ketsa ke lu rapize ketsa ti haunu no ngu meje di ukobunu yepu Jehova Kephrü ludi Jesu Christa chau ke to mu ke hirozo di pukesa Jesu Christa pishinu tu vole ke to mu ke meje ke Krüta zakapie nyoko tsuche Kekhrieyie pu tie me puri putho puke viko puke ko pu ke ko sedi nyepu pake vi puri sedi mhodunu theja ke to bamowe deri Yiese nu lukesa Kephrü nu lukesa su ginu rabi nyepu thejangule ke vizeru nongu meje di japie nyoko tsuche tie ti soza hazedi ukubu uke luchka sapie mhodunu tslakesa uke luchpie mhodunu tsedi mhodzunu ntezako fukilie ju uke luke kruke dito take tsuko shiri tsuke mezilali ke viti so zapotse no mie popo ke tsuke sake so tsuche ke Khrieyie yego Khriesarüüko hako ke lula ke theja piense uko ke luka pienjenum pelesedi Jesu Christa her hakeli uzana apu Jehovan ki hemeje melomu chayawe amen.
uko che ni pu za no ma secular ko kengulia ta tu che do chale no Zhapuchülie Kethodie ro Thenukhrieü uko ma kengu kile kola uko Dikon eno Krüye piye bu share ke chat se dio chatsal do ne pu jisu he ko Kekhrieyie ke vi bate jenu ka bao mu khase ka jau he ko chido he ko nidi sakir kashiri manya marashiri pian rashoga se notsuko tse lilidi tsegma sabi he ko tsidi he ko se Zhapu ka Jha-ce Temiga kari Kerüsuo Khriesarüüko ma ke vice khase ka bako tsega bako no jabye skori tse Nipu don chalie tsegase he Phnuko he shizemeko jabeko kalunu khasji he kochi do kisukini herbizokamo no he Khriesar hachu hadebu pie he kokini tsegasugula herami kini tsegasugula ke theji pian tseyawe Nipu me purbu rpr chakhe chuda heji
no go Belho go Khriesarüüko go bu go shika vimetse preji si divor gazeti go no heko bu hako haseti heko nietse heko jivitse heko Kephrü di heke hono shiri heki kuno shiri herana shiri theja ntsenru bazoliche anepu heko chedo hatotsigasa hatsahamambu japis Noudi Yegevige kuagazla jisuzano Kekhrieyie nki himejama lobiyawe. Amen. Che ugo ke hun ke tufa eno li Sorhie me fo busher ke besi ke tsati usele do. Jesu Christa hagelio zande genise pete ke luse yawe. Zakroze pretse ke vor ke ni vor se kose ndu masaja genye ni pu generalite unyoyo leke motipu no ni pu generally ke tatiu no uke hu pastor mu ke pelemi ko vor ukolacha tseke tefu mu nusho ke zakese petela ki krua ki hu theja ya vor ke to Dikon nuri ki krula chabanu peteki chasase yawe. Finance Committee no Zhapu jedo ki hushie vapo ke seketo convener eno Ruokuovilie Keshie ki tsanu ki Yiese ya Zhapu eno medoselu keretse eno Khriesarüüko bien mo eno vision lijichu. Jha-metsi Kechakechü no nuna Kekhrietuolie ki penyofeki umejeme lovor lije kecha no kekoya baya keja ko pete ke peje pesiyawe. Masaja Kephrü jaz unagami kizino dile ki vivor kilie Dikon di hepenguni ni tuo kezu la peturi kechati baduya pete buvordi unagami zero NBCC thinyu lam har kezu kose nipu ki ke krochache di pete keseyawe Kechakechü ti bapengu vor keze nipu zadu eno khotu richa associate pastor nipu Yiese Zhapu pete bu vimus robadi lavor Kerüsuo ke pekoje di pete keseyawe Khedi die parbate pete bu nya pile no ya zero mission dileri se parba sila pia kezami ko bu nya zame hodi tsiliche di pete ki chaseyawe nikopeje. Uko che Zhapu Tsali kinye nalali do Kerüsuo tourism ko ki mokinyo miliet ko ki nalali do sherputi sile vide. Ruopfüvinuo
uko che Zhapu kinyebu keshe sodi share putiu sela le dio Kerüo Mechü Tsali po Jr.Ce khor ko ke ran le dio mosesio Diekepu Dr. Ruokuovilie Sachü bu share putiu sele ta dio Khriesarüüko nu Kethodie uke petamie vori Khriesarüüko nu Diepu Khriesarüüko se
kehu chesiru idi puke setigi puta polari siti sitolimo mu kedi bu pubashi ketsa kimhidi lebaya jenu puta sikar Khriezosielie mu Khriesarüüko kelu hakola uke penyefa thejibawe uke penyefa bu japye nyoko tsudi kepele kelunu ludi nyoko kehu chesiru ketsa society chesiru ketsa shedze nyoko giba ketsa hako lepye nyoko ni nyoko nume tefudi uke penyefa Khriesarüüko ludi uke penyefa Zhachu me Yiese tiena nyoko ri kunyebo kutau silido uko che do keze nipu die ke puli kene uko ke tole se ke prenye probie ke zase wode die tsaye hau Khriesarüüko tisozau penadi kapie tie nagamie tibu petekrenu uko ke huki petekrenu hau ke pubameche ke tse pele ta kemetilie stand strong in the Lord more stand firm in the Lord ogo efesa ko lese tu tesuru kusuku kerenunu ogo die tsaye hau separdi tie ke puje mu die katolese chata kakese efesa ko tu tesuru kusuku kerenunu kereteni haki sedi Khriesarüüko tisoza hau penadi ke hu tie keze kershunu ke pekrobawe ogo bacha pibade bavadobo kre ogo keze ke hubade mu uke penyefubu uko krusidi keze pokato ke ridie renne ke tunu shiri uter sidi keze tajangu prelie tiene Kristamie ke luha me hosali ro kizunu zerebimo uke penyefu timie chekese timibu kizunu ke lu zerebi sedi uzetsumo tigi ze kapye uzetse uke meretedi uke penyefu timie tsebe kizunu tsese timie kizunu luke tigi ze uke penyefu kapye uke tse hauginu uke lunu kirapo votushi kiki miedil husamorshi ketze umap hu zemeta tigi michie tigi ze baketse suginu kizunu ke lutiki urave chako muri kizunu ke lu tsa lako sili ke vi uke penyefu chakase tigi ze bamo ke tshe kizunu uko ke lu hau pucha jdazu to pu meaning hau bamo da to deri uke penyefu tigi kapie uko mozuki chsidi uko bunu kizunu luvose ke tigi me hosedi tigi zesedi kizunu uko ke lu Tsala vachale ke vi. Kizunu uko luvor ke tse putapula soko se ke puli ke vi uke penyefu chakrasa. Tie kizunu ke lu hau se revemi po ke lu zedi ke medjese mu kizunu luvor zu ke tse uko kizunu po pakekra zeke seke tse pakere ke krazedi ke sedi luvor zu ke tse challenges ke krari uko ke lugi bagetsa nguli vi uko tiki zu zeke sebaya ketsa ke kratopo mu lerdi uko mi liu ke lugi shiri uko su puri ke kriketsunu zeke sebaya ketsa pachakropo zemeta sorhie health mori ke sheketsa ketsa katof poverty mori khilie ke mo failure mori tie ke lunu dopi chakhaze ke seketse temptation muri zakko ke tsupo temeta uke penyefu zedi Kethodie ludo ke tse commitment udye khakese haunu bhalie ke tse mu bhalie re ke tse mu haunu nu lu tsahatsanu kizu temye tesba ke tse uko uchie ke tse u challenges hakoha peteshri uke lunu haike tsukrupo bhagetse ulivi mulerdi mialiu getse pukelunu tie pakere zekese yakaza tsofe zekese yakaza hako tuser persevot waliro uko list kacha getse jasse getse po su parli kevi ukelunu shigetse mulie to
Tie ugo zeke seya ke jan hako ha me hoseliro. Ugo hakere to zeke seya ke tse. Kizunu hakere zeke se zeke tse. Te se unigamo unu tsepe sho ke tse zeke se ke tse. Umi ke me hu ze si zeke se zeya ke tse. Hako ha me hoseliro. Hako ha pete vodi po mupo ke musu temeta satan. Satan we hako pete sorsu hako jiu. Satan ginu izunu hakeshu hako pete barbaketse. Ugo po sorsu fuvoliro vodi satan gi nu barbaketse su mulivi. Mumha hako pete ugo po kripo po elements po mehoseliro suri keshu satan ginu vorketse tie ugo zeke sezie ketse ugo challenges hako ha meho fucking uvo se vodi sugi kepregetse mulituo efesa go lesutupie po lesutupie efesa go ke hutse ketse po lesutuke se pu die tsaye go terienunu kusokupo nunu suru ketse ma hokerliro po pu die tsaye po spemnudi tuzoker ketse ugo mulevi po Jesu Christa ginu Christa ginu ketse po how tuzoker ketse ugo mulituo Kerüta po Ruopfüvinuo theja spiritual blessings Ruopfüvinuo theja po su Zhapu se musuru Christa ginu te kepele me ko ukelu ukepele ke lu su memie ba ketse po su Zhapu mori Christa ginu po tsaba ketse mori kehu po unity po Khezhie ba ketse nu po tsaba ketse su Christa ginu mori Christa ginu po kepele me ko bu Kechie po tsidi kizunu ludi Kechie ke zahaunu hava peje ba ketse Christa ginu kimeni pu Zhapu se Kekhrieyie mo ke Zhapu se Kikru po Krüpunyo Kekhrieyie mo ke Zhapu se Christa mo po kehu sedi su medzla se Kituomie mo po nyepumie Zhapu se musuri Christa ginu suri sepula se haikir di chedo ogo ke pudo ze ke tse dietsayu ker tute sorunu kuso kuker ogo hakimo hoseliro po dietalapo po ker ke tsuko conclusion remark po ker ke tsuko po soko rekenuse forsedi po kuke penyofe reniko Mare Christa ginu metti thakilie po hausedi po efesa ko ke hukipu mu theory po dia hako ha uke penyo fe kama sarum fu ginu hako ha sedi ugo rots bagetse tie ugo Ruopfüvinuo ke kunguli ke vi tie ugo Ruopfüvinuo haunu uke penyo fu ginu ke kru ke kunguli ke vi po haunu tukese ugo chedo hako sedi ke pusene Tie ke lunu ugo dopi chakaze ke seziyazo ke towe. Deri hako kikiri tie ugo peteshiri ugo nagamie taunu me hoseliro ugo peteri tie hakere sepoze ke sebagete. Mori ugo kakradini intruder. Ugo kepele ke lunu ugo kepele riu. Ugo chahu chiler da kete. Ugo kepele tasu chilerdi. Ugo penler bata ketso intruder hauliro kedipuga idolatry te romeriker sho kerdi kusuku kere kenyenu pole puse ketso kekrilamo no weche Yiese Kephriemon ma kekhaya ke jako ke ku ke seko chedo ke zinu ke to ke koko mu tiki jinu ke to ke sho Ruopfüvinuo ke koko ze Kekhrieyie ketso Paul puse ketso ugo tie ugo zeke perhi bagetse su tsemeta temye ginu mode deri ke sho Ruopfüvinuo ogo nguke monu Ruopfüvinuo spiritual warfare ogo nguke monu Ruopfüvinuo su ogo pennu matu ketso ogo Ruopfüvinuo te hersunu ogo Ruopfüvinuo sunu tu ketso mo ogo Ruopfüvinuo pennu wali vi ketso apeneri wali vi impeneri wali vi Christa gi thamoli ro tie ugo penno wali ke vi how ugo kivor bagetse tie ugo pakropo kezedi me hosende tie ugo ngunu ugo intruder tie ke pelemie how ke lunu tie ugo Jesu Christa pelekili puke hula pu challenge kaza to pu zemeta ugo tie ugo Hinduism
idolatry. Te rumeri resho ketsa how oko get tutu lerzo ketsa oko puri ke kriketsunu oko hako ngusaba. Oko minister tsia ketsa mi po temjen po imna po di hai ketsu po pusa. RSS is the brand of hope. RSS is the brand of hope. RSS Hindu mi kepele house ha kemer development several suketo say you took a diseketo kemeru we ketsupo po city ugo nagami di kono ke Yiese di temiko bu su criticism unikamo u hakakra ke puba ketre su ba there tia ke midi ti ugo kepele ke lu haunu ugo intruder po ba ugo kepele ke lu haunu ugo su special wat wo ketsu ugo ke wat wo ketsupo lerzu ketsu su zemata tie ugo na pasota ke puke shaki midi po origin po nu zemeta satan ginu vor ba ke su mulivi ugo Khedi di parte mo ahanu pastor di nu tuke shpo prikpi ugo group prikpi kazasana tien nagalen nu timye pete kreri india miem har lepe shobaya ke puliro india mie te rumeriker sho nan joreli sevor utemie ke chipe showatu di har mu dodzaba le mu ke pubaya india miem har ko policy mu policy se hakekha mu petaketu har ko sorkari petaketu la thejo mu har ko policy pete sho mori pete rivitimo policy putuketsu ko separdi seye po petaro pa peteri vi mu temie kori unidi luba baliya kemie tomie ke kose ke baki temie unibaya deriker jemie dilete temie mehi melobataya masidia me fete fukenye policy se mekre termites ngeketsu po nunu leserivi mekre kunyo ketsu yopozo ujikinyo se mereche bawali kevi kunyo yopozo deri kunyo hayoe pemhopen hikemo hato chwaya Thakepu jahu yovo ke tatiki hiko mikropo ke kuzelie shukrie bu NCF nu pastor le to cheketu la pose pondicheri nu ke hiko thafanu ke cholie mu kinu leru pobu batu ke ba ki nu se ki kha se bamo sla hiko ke chdi ki di ki kha ko biwata shiha iba siro po ki ko fakenye nu ba kisenu sikilie pandemic tiu nu temie ki nu bapevi mota tse mekher bu ki khako tse prewate idipu mekher ha tizi tiso mele mu ha gedi putho kunyo ke tsu yupo shiri pape ka piwaya kunyo ka Zhapu ke miezodi temie bu po repri mori tutu bebe chozovor ha vawaya mo deri simu zizodi pachepe zwaya Ndunyekinu International Yoga Day urari kisamanu balie India mia sorkarie union minister popetopie yoga tisoja haunu kipuso chse yoga se kechakechü puzolie idi temikekra pubaya deri hathowe hindu mie nannu se te rumeri reshoya ketsu viepo uko yoganu si muzif meditation si muzif di ba tofel yedi utho uchepej mu hale biepej bayat puya deri katolesnu put hakevi kekose hale che penibali nus yoga summary temie sorhie gijunu resume ko zoshiri uch sepevise mu pepu sevorzo ukre uputanyo ko zoshiri yoga chamo deri sladi tachkotamo sikechu mon kerikimi ko richa mu sorhie ze putuya hakesimie putze india mie terro meri Kerüsuo se kijunu keshe do Khrietos yoga isi Tie unko menyo mu kepelenu thameti thamoro India mie policy mekrem he uko pekawali vi unko perena che pevi shutu mo kisi kasakam kekra sevor shutu mo kisi uchako mejuko mu jakota tu mo kisi kechiki ko vikodi uch kecheken ko theke pevili tu mo kisi deri kecheken deri
kechache keri uke penyo fese ngo ketse pekawaro pokemevi purize jisue puketse kije pete lipie uvietchile zo sheri urupfe pekawaro pokemevi puri bomo ici ugo kenyo ke hushe pielidi sevo preservi deriti hakim hidi ugo rupfe ke hunu ugo kepeleunu tie ugo ze kesba ketse mo hakoliro ugo mekreje puke sakim hidi simu zizodi haidi tiziti so meleje ketse ketuke runu kapye zo ata ketse haidi temiko pekavor likevi mutie ugo ke hunu zo shiri ugo hai ketse ze keseba ketse ugo je mulie die vipo puya ketse kerikimie ze su chilavor meyashe history repeats itself kerikimie ze Slavar meya she ketsupo puya mutiogo Israel me ke lunu mohozo zo shiri Israel me ko zo shiri uko penyo fe uko Egypt me dietsu to ketsunu nu uko soprasa uko penyo fe uko soprality uko zevor zo ketsunu po Zhapu uko tsasa uko tsepekra penisa uko bu temye tsazo shiri ke kumye ke mye ke kuto ko kiri kokodi uko zedi luvor deri uko vordi bal ruko zekeselie mu uko bal ruko zekeselie tiki bal ru hako mejiliro uko lichili rietseketsunu tsepevili to ketsa kra nili to ketsa bal ru hauliro fertility how po o lichili rietseketsunu how rashudi nannatsudi cheliro Lupevili to ketsa peledi uko mibu uko sekechiwa ketsa uko soko mulie nagame ke luma hoseliro uko nagame uke penyo fe Christianity how uko gi ti solimoteme moriti uko Christianity ke pelle ke lu how uko la vi mota ketsa putsapu la hunida ketsa la uko tie uko ke pelle nunu rediri ta morke shuti uko kifor bateme uko tiche kribodi hepengu Christianity nagame gi zunu vorse ketsa uko kinhikinu ketsati puri pe balia vorke tu tiu nuri uko ketsatsu tu di ke pusa mutie uko tiche kribodi hepengu ke pelle me chvor da ketsa ke pelle me ch uko nyedamo uko ki di tie ke pelle ke lu haununu richida tu ketsa mori tie uko ruopfu tie ruopfu haunu uko penne uko getu tu lerzo ketsa hako lepes sulimodi ki di uko kapie tie hako jenu suwa ta badashi ketsa hako re uko Khriesarüüvi uko penyo fu Israel miko po diezemodi uko rio thora ketsa la popuni modi uko challenge uko che ketsa dipo kasa ake dipo nyeko gitchwa ta ketsa di nyeko tie aginu azedi ditidi khochekeli haununu richi rigerezutu haizotu temu agi nyeko ke jogo felietemo moragi ke jogo mulie liro azeke puche ketsa uke penyo fu Israel ko zedi sukepu tie uko petsudi luban ketsa uko ruopfu ke lu hau tie ruopfu haunu uko petsudi luzo ketsa hauwe uko tie Hinduism RSS hako uko zedi ketidi luzo Dira hako po bo po mu favoliro nake puke sake medi Satan ke ziu ke diu moriki zunu pu seki zunu ke diu ketsa Katholiserisu pusa mu pette hauginu parba ketsa uko hako mulie mo hauwe uko pule katatsuwa lekenza ketsa kekilamo no pue hauwe po uko ke vike kununu po zedi ke bielekenza uko mhasim halenu po zedi ke bielekenza der uke penyo furu fuke kununu moliro tie uko hauzali kenza ketsa mutia harbizo komo kizunu mo hosoliro tie uko hakekri kakari tie uko ke chizu ketsa bawo shuri Khriesarüüko lupuba Khriesarüüko lu hako challenges hako ze kese prakrat thoketsa tsaba there is servizo komo tie mi pette social media uko internet ko vorkeli zedi hako uko ze Kephrü ketsa hako uko pennu marku da ketsa mi petteri puri ke ketsa nu hauze kese mo hauze ke sabada ketsa uko shiketsa tipu nu ba Diekepu mi po haiketsa po pusa satan we po ke pele mi po o ke penyo fa ke dinu le da tu di vo o ke penyo fa tsare nu thazo shiri po la vo di su tesle tu ke tsa po sakatsori po dor sa shezo tu ke tsa po pu efesa go se tu te se kusuku ke surunu
uke penyo fukinu tezanguli kevi su puchau pusa mo ruopfu ginu ke kunguli kevi uke penyo fuke pele ruopfu su ginu ke kruke kunguli kevi efesa ko se tu te kersorunu su pusa efesa ko tu te die kusuku serunu ruopfu ginu tezangu kelie mo uke penyo fukinu tezangu kelie su tsupem hewali kevi su tsupem hewali kevi kama ruopfu tepe shwali kevi polwe tupie efesa ko tsu mutie uko ke lunu tenzaka kra mulie de uko ke pele ke lu hao mehovot go ke tshe uko ke pele ke lu hao ke tukerunu mi popo ke tse po tenzangu ke lie mori uke hubu urami bu uke penyo fu Jesu Krista pele ke lie na tenzanfor ke lie hako tous mehovot go liro uko library sa se ke tse po parta livi Deri tazangu kelia hai ke z donu zo shiri. Tazangu le ta ke zla di zlata ligen zda ke su guarantee bamo. Ke to le se puse ke ruopfu tepe shwali vi ke puse mu ruopfu tepe shwali ke vi su ke dipu pubaga. Ugo hau me hoseli ro ruopfu tepe shwali ke vi su temeta tie ke mastra ruopfu ki zunu hatsuba ke ugo ke hunu hatsuba ke su chakatsa ke su obstruct ke su ke vge su chakatsa ke mori ke puma define redefine ke puma tiago temi me jeseda ke shidi puya ke puma hato hako zo shiri sake me jazovo define shiri redefine there ke puma missing the mark uke penye fiso ke vi tsolimoda ke su sheku papuri su redefine la pie uko nu tupelule ke tu bamo le temi hasitora ke lady ke puma how redefine ke shiri chla ke puri ke bununu su pupi umezasilidi ke puma su ke mo ke masara ftepe sho ke meta ke puma sidi rezke ke puma kabi Diekepu bununu sidi ke putsla ke mori uke penyo fu ke masau pu deitu su menyomodi sekete carelessness menyomodi sekete uke penyo fu zau putu ke monunu sehenu di puke shekemi pu zau menyo ke monunu sekete mori ke kipu zemeta uke penyo fu zau kapie umezutili di uya vilien ke mori ke pumam hatopuri chuwa ke tu rimo ke uke penyo fu zasu pucha polak putuke monunu sekete mori tie kepele mi ko uthau peripie satan zuwa ke uthau peripie satan zuwa ke mori kizu ruopfu satan kizu nu diba ke sunu unni thorda ke suko me hu thorda ke suko tsin thorda ke how ruopfu tepe shoya ke kathole se su pu mutie su taperibi satan zuwa ke su tie pol tu pe efesa ko tse ke uke penyo fer renye ko seli modi uko ke puker liro suko misali to de renye suko semodi haizo di pe yo fadi ke pele me chekete mo uko pe yo fadi ke pele me chekete how kama sarufu tepe shokete uke penyo fer su punimo kete mo bible we ke jo vali ke lo por bizo musu temeta kama sarufu tepe shokete ke pele ke lununu repreta kete backslide ta kete mu backslide ta kete vapununu tie pahata dudi shenye to hatala vorta kete shiketsu viemo really nu ushishimo tozodi su ke pumam hato subu uko gevorta kete uko ke lunu subu po meze society nu zeli ta kete hako zeli ta kete hako hakimichi ba kete uko ke lunu ngulie Ketolese ke weu nu sambalat mu Tobias ko uko Jerusalem rescue tsutuose ke tsutino uko haupetsudi u Israel mikolanu uko selavor ke ngukese hatosu petsushe ke tsuko soko sedi kama sarufu tepesho ke tsu kama sarufu hato su ke vu ke tsu kama sarufu tu voze ke tsu mori chapu nu tu voze ke tsu hapu kapie chak kapie ba ke tsu
是个咩个子，咁么收入分下头个付个子，我是数别变咩个子，数别个他吃个子，我个朋友付不个别里面个路路，不个路个路路嘛吃吧个子，数个付个子，数咁么收入分特别少个子不，我个朋友付个级别，我个不，他个没地里弄个子，不做那边个户不知道做事哩，我个路好。被写被指望么个说，第个做是个做法的做事哩，我个不，他个没地理解，你个，克什塔吉努，你个个公务里头，他个没地理，我个朋友说个公务努个子，包围图片发啥个子，目前我个记忆好不吧，他个没地理解，个被里面个，克什塔头头，克什塔个公务努头，Ruopfüvinuo是我个朋友说没事，这里他个没地个说话，个被里面个没事。他个没地理么个大，所谓个普嘛，目前我个朋友说，我个级别，我个不，他个没地理那个子，我个不贴个别个路好呢，啊，耶稣基督别来呀，我个地不拉不别来是个子，是没字没记的，没地他里那个子，都皮查考过，记住去黑个不，我个黑个右边，路咋哈咋发达么的，个别个路数nu他个没地个里，贴我个朋友说是，我个记查呀，我个记不呀。我阿姆诺贴，他给me第什么个说，不是个这是巴黎维，给别嘞给路诶，还说的，啊给别嘞没得一个这是日比什么，那给别嘞给路诶，我给别人说是Khetotse个里是日Kerüsuo吧个这，是别个是好别吧个这 relationship，我个贴记住那 relationship 就是没一套 ，relationship 好为么的？他们给别人个子，不给别人给别人个子，给别人付给别人个子，给可能给别人个子，给别人个子好个为么的个这些，所以给可不 provide 个子，我人给户给别人个子，所以不多么的里头给户里没辜负的呀个子，我给别人分析给别人个子是个咩？天，我个给别人弄他给没地个哩，我给别人分析给别人个子是ndun也地个哩，地这没分析我个到底。Kikiri,他给没地过什么说那个这个克拉姆呢？Ruopfüvinuo retort那个这，Ruopfüvinuo我个记住的哦，我个天，Ruopfüvinuo好努把那个这，我个来别多来个没写什么里罗，我个写这，Khrietuolie个问题不能玩那个这，天，我个好个，我个朋友福建努，个crook个公里的，Ruopfüvinuo好努，他别为什么说个这，我说 Khriesarüüko，但是我个个Belho卡别不给识个哩。我个 Jr.Ce 个 camp 个这，哈子见到 camp 个这，我个没去过木是，我个爹在有怎么他个Khrietuolie first love，我个好些的个不，我 first love 好么好些的咯，我个朋友分析的Khetotse个哩，是别得别做我个这，是那个没地么那个没地拉是个这，我些别地拉我的，是我看个啥拉是个这，是no把别为把个哩，我个。que Kekhrieyie su buba que mulevi theo go que Kekhrieyie mori theo go que penyo fugi takemeti ke liye hao go que reto grupo go peteri chili ke vi basic group tsemeta que tole diu progete que tsachogete que pelemiko que pekrogete mo hago tsadi que pelemiu me mililiro charity no ha ke viche ke tsunu paria mission hatonu paria hatokaza selaka tsu paria dero go peteri tie pusede seleka hakwa ha pu basic hakwa ha Kethodie nu mu katsanu Jhapu ugo ke pelemi ke pekro ke tsu hunyu ho tsuka tefu ba ke tsu hakwa ha ugo metiba mo liro ugo penyo fe refer ha nu tie satan ugo penno wale givi ugo penyo se bada ke tsu mulia kere senunu kusuku kere senunu kere tenye bowe po ugo penyo fe renye ko zepusa ni po pusa ke tsu ugo penyo fe renye ko tsupie ni gi tsu tilije我个条个朋友夫人也好个生活里罗Ruopfüvinuo好努他里跟这个这，我条个不地个说过 word， 我人不地个说过，我个给 word 个这，我个是给那个不一样，那不地个说为 word， 我人 word 个这我的巴的，不地个说贴的，不地个说好努，我个朋友夫人也个吃福里毛里罗，我个说都努吃福的吧，里个这些，我个本人话他多。我个别搞我的那个位，贴我个给我的，
Putikehu kipozo shuri hakere vorta liro putikereu satan do keshusu ugo ke lugi vorta ketsa ugo rokrali de ugo penyo ferni hakwa hatsupie ugo rutotsili mor kesho mutie ugo pa ignorance shitishito lekemo sedi umezetswaya der shitishito lekemo leti letolekemo hindu me hause kategotor ketsa bliss ignorance is bliss utspet zbie vodi hapurishimo da ketsa su se kategotor ketsa ogo no yoga zepuba ketsa sogobete kekhju der kepelemik lue shimo kepelemik lue kethodie haunu thakemeti ketsa Kethodie sipe viba ketsa mutie ogo okepenyefe hasi hako sedi ogo kelu ogo tsepeni seba moliro ogo thaligenza da ketu tipo ogo kivorje okepenyefe ni hako tsepie odo zfaledi ogi kefaledi ba ketsa sur bipuba mo ketsa polne shtu ketsa no katona sava chai ketsa go pusa di pusa se ketsa okepenyefe ni hako tsepaledi terhanu piketula sete hrtseketula Sedi uguno zedi keperhiketu. Okay, penyeferin ya hako tsfali di burifa bagetsa. Mori oro tsomo ketsa. There is sedi urinye tsaketsa. Sedi terhertsaketsa. Sedi keshu pennuwa ketsa. Popekawa ketsa. Muti ugo. Okay, penyeferin ya hako ha. Ugo sedi uke lulu. Bamo moshi ketsa. Uke luri mehoka sasarvi. Sedi oro tsotsali di badi jife badan liro suri. Pochau po purpose, pochasu tsutuli mo bada ketsa, de yoko busedi ter hertseketu. Kusoko kere dienu, pusasa ketsa, takemetilie, edi pulasa hanori, takemetilie. Kusoko kere senori takemetilie, di pusa, kusoko kere senu takemetikiliwe, takemeti tsivodi, potalaketso. Kukelia takemeti kesa kusoko kere dienu zenunu takemetilie idipusa mu zenunu takemetili moliro takemetivo potalak choleketu su pokereba mu pol pusakere di takemetilie mu keto chepau kapie ni chepalije ketsu su pusa mu keto chepau zemeta comprehensive sense poshi how zemeta ubu kedieto kemieto Sorhie, Mori, Setsedi, Tie, Shrogetsuko, Dietokamo Hatoko, Putumo Getsuko, Ketera Ketazadi Luyakaja, Hato Hako, Petsudi, Lukilie. Mu with Putu Tseli Taliro, Putu Sedi Luceliro, Putukemo su Metsaparatu. There Putu Sedi Lucelimo Liro, Putukemo, Putugetsakin Higeta. Okay, Vesibali Vigeta, there is Sedi Luceliro. Kekhrieyie putu mo ketsa su metsaparta le vi ketsa kekhrieyie seseliro ketiu muga metsalito deri kekhrieyie seseshir somodi ketiu rebi mohodi kekhrieyie puba ketsa she kekhrieyie mu parlien ho dero ke penyeferni hako ha ogo tsekili hako ha ogo bu tsekili uginu su pokekungu parketo mo how zemeta dilike view oke penyefer dilike view nunu Timmy Ritsakets, Keku Kapia Timmy Tsakets, Gospels Revelation. She Moke Penyefer Keku Dilikevingukilie, no Jesu Christali Pim Vitsakilia, a Jesu Christali Pia Vitsakilia, how no Keku Mukilia, Muke Mejingukilia, Kedzovakili Mukilia, how you know Putumu Putukumo, a moral values go, principles go, Kikimiti Timmy Lumor Shikets, Lago Parkets, how Mulivi. Paul Ogobu. Ketoche pau tsepi uche pakelie su zemeta dilikevi uke penyefu kipe pokedi banu tsekelie kel husu husuketse musu zemeta ogo titi kel hunu ogo tie ogo titi ogo kel hunu mohole ke vitopo zemeta shizanyu ki luketse u hatom hatsu nu ke voke nu luketse mutie ogo u ramie bon jeri tezete seshie ketse ogo bieka tatsu toketse ogo relationship bipesho toketse pozemeta teriete kronu die toke molanu mori hakono ke vuke bugetslanu ogo bieka meji ogo bieka rasa topi bagetse ogo hako ngule ba deri dilike vi Jesu Christa sili da getse ke lusu zemeta ler haunu zo shiri su tsekemet zle to getse su met tspada to getse su uke penyefe chata
nu bu su met sparta to ketsa polwe ke to chapau tsapio chapakilie su temeta dili ke visikili usedi lusa ketsa su nu pamet sparta ketsa polwe su puba ketsa ko mulie o ke penyo fe po ke mieto su kapie o mere yali ketsa mu o ke penyo fe punyo Jesu Krista ginu hau kapio ko tso wade o ke penyo fe kapie ke pele mi ko ke lugi tso wada ketsa po o ko hau mulie vi kusuku ker pengunu polwe po romye tspahi ko pekupo kemhi ke tsupunu no teje upusa mo how po romye tspahi me peku kemhi ke tsupu dievinu no se pu ke shute meta kepele mi bu o kepele unu umhalle unu su krukreba ke tsa su takemeti ba ke tsa su puba ke tsa mulie ha o ke veke bugetsu kono unu krukeba moliro o ke pele po metsu mechi putuba moliro ha o tes le ki haki tes ke chi wa ke suri krakuo dili ke vi o ke penyo fese o ko ketsu dili ke vi utse meta o ko bu o ke penyo fe o krie ketsu o ke penyo fe kinu ke puma mi bu ngu ke meje ke zofa ke le ngulie ketsu su Thenukhrieü ke ningu ke lie dili ke vi su mu po shitze po se o ketsa o na pa sota ke puke se ke mi tie o ke lunu michi ba ke tse timi ke lukru kreba ya mo ke pu o ke lunu michi ba ke tse timi ke lukru kremo ke tsala ke ke toe ke michi mo re ke lu pedi ba ke tso ba te tsuwa ya mu su te meta o pe joda ke tse michi ke tse ke puma ke lu luba ke tse u tu pe joba ke tse ne krista mo zu no vorliro so ko pete ka pe krista mo zu no tswadi so ko tsuwa ya ke tse mu ke pele mi su halle su mindset su krukeba ke tse su putuba ke tse mo ha putuba liro tie hakke hubo pirizo shiri ke pele su putuba liro peneli vigete Muro me tspahi me ko upekunu ugo peku pizukro guzan me ke tsakabie tsiasi mugo richi hedali kalho mugo shidazo shiri su gidze tsunu su give bali vigete musuke midi tie ugo uke pelle how metsbali liro ke tole su nu give bali temeta ugo haku hubu vorzo shiri ugo kruke zjirodi how putumu ke tsa Tsuzumu ketsu su separdi ugo ke lunu ugo chata tsilivi halenu su putuba ketsu ginu ugo su tsili ke vizo ugo tejepo se ke la sasene ugo captain Nik Zhapu pu Kargil war nu teshatsu ketsu hatzakinu ugo Kekhriezosielie Kargil war tsu nu teshatsu ketsu tenumi fupo captain sidi safari vokatsu fupo ugo Zhapu ba ketsu YouTube nu renba mu pu bandi Timi how Zhapu body po khadi parda ketsa po tepu separda ketsa po how ki meditation no pishi ketsa so ko Zhapu body mu po pusa ketsa Pakistan ko ki zutu ki no meshi chi ha ko vathorda ketsa mission gun mishi ka Zhapu body chi ko vathorda ketsa kolegen da ketsa captain Nik Zhapu po rocket launcher po tsipye filiesi YouTube no po Zhapu ketsu no mu po rifle ke nyetsipye Kekhrieyie po grenades ko po tsipye tushe filiesi mu Mechü Tsali 0 degree mu shigetsu no po kizutu meliko shi meliko getsu no pu jikori theja ketsu hatsanu punguba ketsu ko po se ke du tsba da shi ketsu po mo hodi ko meka sotsa ba ketsu meliko shi mu meliko di po peku su meli ketsu riche heda ketsu la po kopulanu no po peku tspa peku huwadi 0 degree nu Mechü Tsali ketsu nu Khrietuolie melife ketsu po melife di po sugi palidi po mishikaja mission gun chiba ketsu hako penwa biewa mu po rocket launcher khape ugo tsapahimi Pakistan tsapahimi ba ketsu bunkers Thekha pepuwa ketsu Zhapu hidi Indian army bu pigilie jesu pu mu mindset o kepele su o kelenu su tepu ketsu su Pigetuo su parli como che o do ztsf bari su parli mo ketsu mo haunu romie tspahi peku po se ke mezba ketsu su peku po tsf ke liye mo yogo peku ke sapo krse ke liye su pubamo deri ke pele ke lunu sim ye ketsu su sedi ke mezba ketsu tiogo
ke logo ugo ke pele ke lusu nu meti krukhe ba ke tse ugo tie sakatsuri pili vigete ugo michimodi to voli vigete uke pele ke lusu ke tefusu parlement so ke tse uke penye fe tie purni ha ko sekili ugi nerbi musu zemeta tenunu ke pelenu Kertila mun hau Ruopfüvinuo ke tsana uke penye fe po temye ko bu hau seke tse su bu kusoku Kerüsuo Hakosielie Diekepu Zhapuchülie su se nye Thekha theja tuke vorko pemhewali ke vi Khrietuo Thekha theja tu vorke tsoko ke pele hauliro uko tie au su patapala ke puse le motato deri ke pele su uke penye fe apu Jésus Christ akela kiliu kema sarofo achakatau achakete fuya ke jau su bagete mu ke pele su bagete su Thekha theja ke soko Thekha theja tuke vorko soko bipem hewali vi tsepem hewali vi ke su Zhapu mu Thekha theja kiki mi ke tsokropo ogo ke pele ke lunu voryaga ogo che dollar ke shuke hunu ke huba ke donu zoshiri ogo haide ke huba ke donu zoshiri Thekha we potheju jimazo halenu unu donu lenu pani ni vorbazo deri ke pele su balero su kape su penali vi ke su bamo ke tse su lerdi tsesedi u halenu uno donu lenu su poba pukru tsli ya ke tse mushiri timi pekawaya ke tse hako go muli ke reto me yemelu ke tse kropo zemeta kimye ko ke tse mori me humengu last mori kepulie na ke tse nufnu ye hako ha timi ke lunu haidi vorse yazo mu tieko Ruopfüvinuo haunu hajese ugo ke lunu lerba ugo Ruopfüvinuo haunu hajese ugo ke lunu lerba ugo bi baba livi ki kakaf baba livi hakke kripuli genze tie ugo mobile phone nu zo shiri tie Ruopfüvinuo haunu ugo zekes ketse kakuda ketse ugo sugo putawla shipreli vi de uke penye fe ke pele z kakese su ugo busedi Thekha theja mitugo tsepem hewali ke vi Theo ke lunu chakado pisoko penali ke vi uke penye fase ko tsede kusoku kere tenyeno kela ke lie tsere felie siro Ruopfüvinuo kela ke lie tsere mu Ruopfüvinuo ugo traffic police ko bike se ke jago bu two wheeler se ke tsoko bu pete helmet se muliro su ugo theja ke krilamon utsu uke vito ke tsala utsu ke sewali ro ke michiba ke tsala su sedi timi ko theja mu catholic sunuri ugo bu su kela kelie su ugo bu kela kelie tsere Ruopfüvinuo helmet of salvation ugo helmet how zemeta ugo tsere kela kelie tsere how zemeta uke penye fazaye Krista Calvary nunu shesedi kulie keta Krista rila shile ta keta ke jova ke lie nguke meje uke penye fu justice ugo ke lugi ngulie ta keta uke penye fu ugo ke jova sa ta keta ugo Khriesa ta keta uke penye fu nyunyo ta keta ugo bu tie uke penye fu gi po grafadi su relitseli vigeta anipu di injinu ugo kise ke husede ke tsam hozikti tsali po tsba ke Thenukhrieü unu me yedaliro Kechakechü ke tse tsali bunu go ke liba uke penyo fakinu relili ke vi su puba mu serbizo como utsunu su temeta ugo butie ugo RSS Hinduism je idolatry Zhapu te America so Zhapu ba ke tsa hakunu ugo bu tie hakom hasiunu ugo surrender cheswal ho ke tsa Kepelu uke penyo fase go ke tsu sebali ke tu bon le pusa ke su seli taliro su Ruopfüvinuo Sachü idipu muti Ruopfüvinuo ugo ke lunu semor so bibada ke
hapette donu shiri hautie ogo hausedi ketipi samor shobada kettipu nba Jisu po ke lunu mehosaliro Jisu ke lunu mehosaliro po Satan po ke doketsitiki po refugee chause musu ke penyo fdie po ke penyo fdie ko propie Satan penno ma ketsa musu zemata refugee chau Theo gori refugee chau zemata o ke penyo fu ke toke hidi hau ogo tia hau semuliro ogo makipu nuri Satan penneli kenza ketsa Jisu zo shuri hausedi Satan penneli Mu po Satan po ke do pye ke tsitiki po refugee cha hausedi haununu kapie Satan zedi ke tiketsa ke suketsa Muri Pharisee Sadducee zedi ke tiketsa nu pette refugee cha hausedi musu zemata Kethodie hau Paul zo shuri po temi ko ki diliki view zaketsa Jisu ketsa pudze a ni ko kipuya ketsu zemata Christau ho Messiah ho ketsa musuri puri Catholic sunu su separdi puse ketsa Chili ko ko kripu diker tepfe no ker suruki mohosoli ro kikemedi Khriesarüüko po poke luse putubali toga ketsa ketso kesatiki o ke penyo fo ke toke ridi ko no bakili su puse how prepare liro o ko so ko mupe visali to der ti o go rufer how nu tie Krista refugee cha how mo refugee cha how zemeta o go defense seketu vieshi mo refugee how o go bu seketa how zemeta defensively mo offensively sedi o go yagetsa sunu Musu sedi o ko yakili urbizomon o ko yakili sedi popenne ketsa Satan penne ketsa a kakra dinu diyo po presedo asidio ko how ke pulasedo An offensive person will use force to secure a goal and try to eliminate the factors that might prevent them from securing it. Mi po punumeye mori po Satan hatolanu punume yedi su zekeperhe ketsa sunu ogo sunu no kemet zeservi shipigetse tiki Satan poke vwa to ba ketsa poke dowa to ba ketsa pubu hapu tseli to ba ketsa su tseli ho ketsa la poke vwa ketsa su punume yedi khiesedi su pennepi ketsa su khipunupu. On the other hand, a defensive person will use force or aggression in order to ward off an attack, make the threat go away, and prevent themselves from being injured. Moko ke yatsu ketsu su temeta Satan sedi open nepi ketsu sunu su uyankilie pour upe kawatu ketsu u zewatu ketsu u bikamejiwa to ketsu sunu popennekilie uyankilie mo hawe ke penyo foko bu sedi tsetsedi u ke penyo fer haunu ruper haunu u zovi sedi ba ketsu Sorhie shizoba zongodi tia refer Kethodie lanu o ke penyo fedio lanu o kradidi tia Satan haidu penne pirdaliro ke ziu kingdom how haidu penne pirdaliro o ko kikemedi ke me Khriesarüüko di balitoga to pisa ketsa how haimozo how haile ketsa ketho pupie temi kiesa ketsa o ke penyo fo ko kipie tia pulino tsekelie o ko bo ke penyo ferni ko sedi lunu ketsa o ko bo takemetili nudi pukesa hakopette Kristaginu chile ke vizo mo Krista po temi ko sedi ke peroketsa o ko tio ke penyo ferni hakongule keto Kristan ke lunu nze ke peroketsa mbo haungule keto kasaketo abungule keto kasaketo e po penno wa perito apenno wa perito O ke penyo fo temye pennesuya temye pennese perinu temye ke kusedi temye tsuya temye po putu po ke vike kunu po ke pumaunu bagatche Kristabu po penneke limimo there ake pumami de di o ke penyo fuki po ke khie mu ke meje favor ke zova ke lie favor ke lie sunu Kristam hodzunu o ke penyo fubu po pennese di sunu nu ke kusedi putsuya ke mo ke penyo fo pennese di O se la shirke sasunu. O ke zoke pumako vasadi, o krihisadi, o ngumejela saketsasunu, po hako kapie, ke pelemetsaseketa. No hako ha, mule da momesi, nke luno. O ke penye fu kapie potemetsaseketa, hako tie nrenyetse, mvietsabada momeshi. O ke penye fu bu, tie, o ko krihisadi, tie ruopfer her haunu. O ko tsesetsadi, Kethodie nu, kama sarofake kwasadi, te hurtsamashada getsati haunu.
no nse pe zipio ke pe nyefutse ke krike di ke pumanu to dali ro o ke pe nyefuki volike o ke pe nyefuki mejemelolike nke puma pralike nke pele ke lu met somotu ali ro su je Christa zakilike Christa mozunu nke puma nke joke mugo pralike Richi to dali ro ke pele ke lu no chi shido dali ro first love o ke pe nyefu nkriekese non dia proprio che per futse che sono lavori che o che per fubu Zhapu o che per te tiene io per je Hatocino nie pelle che se kimhiri ni shi di vor che per fuza puzza che sego muleri ni pu che shono che per che se pe tepe jewe hakinu ni pu zabu za yetse kili utsili etena uko che Thekha Tsali tsili do tsali khu Khriesarüüko kerpu tsali khu Khriesarüüko kerpu puti khabye tsali krutanye tsla soya uko telano Bazhakese metsake tsatsili do
Ketheje kapio ke penyo futsa bo ko Khriesa Jabio ko tsadi ko bu la Kerüsuo hause kile kula ha tochino tsake vogono ha hono ke penyo fu urts le ro suladi Ketheje kapio ke penyo futsa ko Diekepu kinu sikile kimhidi ko mi popo ke tsubu ko kelhu ke penyo fu gino miti thali ke tola ke penyo fu gi ke Khriezosielie Tsali shidi ko pete ke se metsa ke tsatsli do Di peso toi ke ba he bo an toi shiwe na buti ke ve ba foto poma ke re ho ka be he tsu di he bu n ho dun le ri si mu zi di n shule ke ve buti ke ve ha ko ka be he ka tsa ko la ke te je ko bien tsa we ni pu no he mi po po ka tsa kre mo he mi po po tsa mu me je di bu vo ri no ndi ra na le ke ve ke tse ta li ko tsu di no n shule ke ve ha ko buti ha ko ka be he ka tsa ko la ke te je ko bien tsa we no jabe he mi po po ke tsa tsa presa je ni pu he me mu di n fo ke vo ke no jabe he tsa je shidi he bo ke no theja ke sabu mule ma ke si po si le no he ki te ki no hole ke to no he me po tsa presa je ni pu no he kheba zo ke tsa no ma ki bori he khrimotale ho ke tsa he bu ke tse tsali su ko se ke le te no he Khriesa je shidi no he ze du zo ke tsa no he Khriesi tu ya zo ke tsa no he gi di to si tu ya ke tsa he bu su ko di le ke sala le shidi se he ke pele no su ko sala le ke to he ke lu pe pi ke sala pien tsa sala ke to no he mi po tsa Khriesa je ni pu he the ki to doctor ko fili ki no si ke le ke mi di he Ruopfüvinuo he ke he ze ke pe nyu tu ke tsa he bu Khriesa Sorhie ko Khriesarüüko ko se hekel hugi se le dino bardino ha ko se ke pe khile ke to no he Khriesa je hebul huge tsuno menyo mo putu no husle ke to ndio se dino he chata se le ke to bu he ke ruo tsu dino he chata se le ke to no he Khriesa je sidi hebun chano vole ke to no he mi popo ke tsu Khriesa mi bu he mu ke tsu he ke mu ke tsu no no shono ke tsu he ke hu ke to ke pinyo fu por sho ya ke tsu si le ke to no he mi po tsu Khriesa je je ye lu ha ke khoketa no nyepu Jesu Christa mu ke meje ke penyo fu ke khrie jiu ke mesara fu grotho ke tsa bu jeri mu ke chache he ze tu ke liu tsli je amen